Danas ćemo igrati FC25. Sastavit ćemo najbolji tim, ali samo od balkanskih igrača. Igrat ćemo 3 utakmice, a ako budemo uspjeli da dobijemo 2 meča od 3, kupit ćemo jednu neverovatnu ikonu iz Engleske, a to je David Beckham. Ljudi, kao što možete vidjeti, imam prelepu majicu. Šta ovdje piše? 1xbet je stigao u Srbiju. Imaćete link u opisu ovog videa. Ako se registrujete preko linka, dobit ćete 100% bonusa na prvi depozit. Maksimalno što možete dobiti je 14.000 dinara, tako da, ljudi moji, iskoristite ovo, link je u opisu videa. Još jednom, 1xbet. Prvi napadač koji pada meni na pamet, ljudi moji. Ko je to, šta vi mislite? Jedan jedini, ljudi moji, Edin Dzeko. Dobrodošao u prvih 11. Kad spojimo iskustvo i mladost, ništa nema bolje. Dušan Vlahović sa druge strane. Upade bato moj. Zamislite Dzeko i Vlahović u napadu. Biće ludilo. A sada jedan od najboljih ikada sa ovih prostora, Luka Modrić. Upadaj bato moj. Da im šalješ te loptice i da danas pobedimo 2 puta. Možda za vas veliko iznenađenje, ali za mene nije. Na desnom boku ide Tudor. Upadaj, mali je brz kao zver. 90 pace, jeste da nema šut, nema pas, ali je brz kao zec. Sada nam treba još jedan mnogo brz, ali po levom boku, a to će biti gospodin Kostić. Mislim, brate, da je vezni red i napad savršen. Sad mi treba jedan zadnji vezni, ali da bude sa Balkana. Ko će drugi nego Mateo Kovačić. Imao sam problem na celom Balkanu da nađem nekog dobrog desnog beka i odlučio sam se, ljudi moji, na kraju za Dedića. Upadaj. Sada nam treba neki stamen momak, jak, visok, brz. Koga ćemo drugog nego Guardiola. Upadaj. Jedan od najboljih iz Srbije što se tiče odbrane, koji podsjeća mnogo na Nemanju Vidića, to je gospodin Pavlović. Ideš to štopera, bato, ne smije da te prođu danas. Španska liga je sad jedna od najboljih u svetu i zato sam se odlučio za Gudelja da bude tandem sa Pavlovićem. Čekaj bre, u ovom timu ima iz Bosne, ima iz Srbije, ima iz Hrvatske. Nama fali ovdje jedan Slovenac, brate. Imam ovdje fantastične golmane, ali sa Balkana je samo Oblak, tači iz Slovenije. Upadaj bato. Ovo je prvih 11 koji će igrati danas 3 meča i koji će mi pomoći da dovedem Beckhama u tim. Također imamo tu dosta dobrih igrača i na klupi. Kolašinac, Savić, SMS, Tadić, Šeško, Marušić, Mitrović, Šuker, Nastasić, Jović, Milenković, Juranović. Pokidat ćemo danas. Da vidimo protivnički tim. Kobel, spremi se. Neće biti lako protiv Dzeka i Vlahovića. Ajmo, ljudi moji, idemo na novi meč i ajmo da vidimo kako će se Balkanci snaći danas. Ja se nadam, ljudi moji, da ćemo odigrati dobar meč. Dzeko! Gospodin! Kako si ovo promašio, brate moj? Au, brate, kakva ekipa Balkan? Au, kakva ekipa? Jackson! 1-0! Ide Dzeko, narode moj! Kakav je majstor Dzeko! Znao sam da treba od njega da ubacim. A vi ste, ljudi moji, na Discordu propustili Dzeka. Svi ste stavili neke druge igrače, niko nije stavio Dzeka. Ja sam morao Jacksona da ubacim, pošto znam kakav je fudbaler i šta će danas da pravi ovde, brate. Ima da pravi darmar. Rumelo! Bato, kakav je! Kao da je izašao sad iz teretane, brate, ovaj Lukaku. Moramo nekako da ga zadržimo, ne vredi. Ajmo, narode moj! Inače, ovu ekipu predvodi Dzeko. To nisam ni ja stavio, brate, da bude kapiten. Ali on je kapiten, ali nebitno je. Možda je čak i najstariji u timu i nek bude kapiten. Ej, offside, alo! Gurni ga! Bravo, golmane, bravo, Oblak. Idemo, Slovenija. Pa da li je moguće 2-1? Kubo, omaleni Japanac. Kubo nam dade gol. Sunce ti poljubim. Golman! Bravo, bre. Kostić. Kostić je jako brz fudbaler. Ide Kostić, bravo. O, prođi, čoveče. Jedna lopta sad ne može da prođe. Ajmo, ubaci se. De Dzeko?
Ajde bre, pošli, 2-2. 25. minut, 2-2, Džeko. Ajmo ljudi moji. A šta se ovdje radi danas? Nemoguće, brate, povoglu kako, a ne može ni voz da zaustavi, brate. Faul! Faul, brate! Crveni mu daj! Ajmo, Jackson, spiči to iz slobodnjaka, ajde, možeš ti to, brate. Ajde, Džeko, cepi ga, ajmo hat-trick! Džeko, ništa! Džeko! Brate moj, daj ga! Ajmo kontra sad, ajde, ajde, otvori se gore, bravo! Ajmo, bravo! Gol! Brate, da li je moguće, prijatelju moj? Pa kako si ovo promašio? Ja, šta rad? Džeko! Bravo, brate, šta uradi golman? Da li je normalan, brate? Da li je golman normalan? Evo, majke mi, ne znam, 3-3. Nemoguće! Penal iz ovoga, alo? Pa sudija, da li si bre? Da, jel moguće ovo? Moramo neke izmene, ljudi moji, moraju neke izmene. Ajde, Šeško, Vlahović. Daj, koga još da ubacimo, brate? Ajde, Tadića levo. I da li Mitrovića mjesto Džeka ili Savića mjesto Pavlovića. Ajmo, ajmo ljudi, igrajte, nije kraj, ajmo. Bez veze penal, brate, bez veze penal. Ipak Beckham visi o koncu. Pa da li je moguće, brate, mene je sam ovaj Lukaku danas pobedio, brate. Offside! Pa offside, sudija, brate! Al me natrpa Lukaku, sunce ti poljubim, jel moguće ovo? Šeško, ajmo! Ajmo, brate, 6-4. Ali ne vredi, previše smo golova primili u prvom poluvremenu, ljudi moji. A boga mi i u drugom. Prva utakmica se baca u vodu. Idemo na meč broj 2. Spremi se, golmane. Ne smemo sada izgubimo. Idemo. Ajmo, narode moji, u meč broj 2. Ajmo, ljudi, moramo na popravni. Ajde, bili smo dobri, tek smo sastavili tim. Sad znamo kako treba da se igra. Idemo sada razbijemo protivnika. Opa, 1-0! Ide leva noga Vlahovića. Opet vodimo. Ajmo, Haaland. Gde si pošao, brate moj? Ajmo, Kostić, probi! Džeko, 2-0! Idemo, ljudi moji, 2-0, Jackson. Ovaj meč miriše na dobro. Udari ga. Bravo, brate, bravo za odbranu. Ajmo sad. Ajmo, Tudor, ti si brz, bar. Op! Daj, kakav offside, sudija, ovo nije videlo offside-a. Koji je ovaj Mitrov, gled kako trči. Golmane! Dobra, šta je uradio golman? Ajmo, ubacuj se, Pavlović! Pavlović! Morao sam do kraja. Bravo, Oblak, vadi, Oblak. Do Džeka. Džeko. Džeko, 3-1. Majstor u petercu, brate, majstor li. Kad imaš šansu bange, to je gol. 82 završnica, dovoljna da kida protivnike, brate. Da li ćemo danas uspjeti da dovedemo Beckhama, vidjet ćemo. 3-2, brać, 3-2, brate, mi dajemo golove, ali ga i primamo, brate, odbrana nam je, znači ne daj Bože, evo ga Kostić. Kostić, 4-2, bre, ne da Kostić. Ide Balkan, bre.
kakve golove ja primam, brate, jel moguće ovo? Opa, ide Vlahović! Ide Vlahović za 5-3. Idu izmene, bravo Vlahoviću, majstore. Ajde, Džeko napolje, ide Šeško tu. Ajmo, Mitar ide mesto Vlahovića i Sadić mesto Modrić. Ajmo. Brate, jel moguće ovo da je Haaland opet ostao sam? Ide Tadić. Ide lopta za Šeška i ovo je kraj, ljudi moji. Ovo je kraj. Šeško za 6-3. Bravo, majstore. Bravo, džokni to. Šeško. Šeško za Mitrovića. Mitrović! Boca, bato. Boca. Parabola, bato moj. Au, šta poradi sad ovaj tim? A u prvoj utakmici se nismo lepo snašli. Jel moguće, šta je pokušao lik? Sudija, sviraj kraj, sunce ti poljubim. Idemo na meč broj 3. Da vidimo hoće li Beckham stići kod nas. Da vidimo protivnički tim broj 3. Au, brać. Biće ludilo. Imamo, ljudi moji, jednog od najboljih golmana u igrici protiv nas, ali tu su Vlahović i Džeko, tako da ja se nadam da neće biti nekih većih problema danas ovde. Ajmo da vidimo. Gdje si se zaleteo, brate mili? Bravo, Oblak! Bravo, majstore! Tako te volim, ajmo! Bravo, golmane! Opa! Stativa, bato moj! Au! Ajmo, Smith! Sad kad zakifla ženska, brate, gledaj sad golčinu kad mi zalepi. Ajde, bar sam stao ovdje sa čupavim gudeljom da pokušam nešto da spasem. Što se spasiti može? Ajde, Smith, šuti, brate, šta se namještaš ko kokoška. Bravo, bre, gudeljko! Joj, bože, šta mi poradi na malom prostoru. Ajmo, ljudi moji. Pa nemoguće, bre, da meč broj 3 nećemo uspjeti da pobedimo. Ajde. Tako je, bre, Modriću. Bravo, ide lopta do Vlahovića. To je 1-1. Gledaj ga, brate. Kao Ajšo spin. Ima radovanje ovaj Vlahović. Kostić. 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 Kostić je pretrčao ceo teren. I to je 2-1, narode moji. Koliko je brz, brat. Džeko! Joj, kako? Pa ti ga pogodi, ako ne može Džeko, može Vlahović. Idemo 3-1, brate moj. Ne mogu da verujem šta smo propustili, ali dobro je, na kraju pade gol. Bravo, Jackson! Kostiću! Mora brže, mora bolje. Bravo. Bravo, maestro! Bravo, maestro! To je ta leva noga Vlahovića, ljudi moji. 4-1. Ja ne mogu da verujem da vodim protiv ovog lika 4-1. Ide lagano drugo polovreme. Pa šta se ovo desilo, brate moji? Ljudi, čovjek nije mogao da veruje šta su mu poradili Mitrović i Džeko. I na kraju odlučio da izađe. Još jednom, ljudi moji, stiže nam David Beckham. A mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!